sanibonani kuphinda kuphi kufika khona lo mbuzo njengamanje ngani zakwethu. Uma ngabe usuku lakho lokuqala la ngicela upressa nayo subscribe button, share uphinde comment ukhulu nakho konke. Uma usubscribe ayikumele kuhamba, kodwa-ke sosenza ukuthi ube wena oqala uthola notification noma-ke sekufaka video hamba phambili. Iya-trend ivideo kaThibela laphana eyiculela nje ehleli nosonqonqo, kodwa-ke abantu bathi hey, ngoba ufuna ukudlulwa lutho nawo usufuna manje kuthiwa ushaye imiliyoni. Yini lo yenzayo laphana ku-TikTok? Abantu bayakhala kakhulu zakho umuntu eniyinqwele, njengoba-ke emaningi ama-comment based on ingoma egcomelisha ethi iParis kanye-ke nabo-ke oThibela, njengoba-ke bebhizi beyihlokoloza isemgodini. Ngani zakwethu, ngaphandle ukusha isikhathi sakho, lalela nayo ingoma iculwa intibane madoda. Awu sonani madoda, awu faka mpungose, hayi ukube ngangemzulu ngangingaba yini impela hayi. Yathemba umlalelo wami ukuthi ayijabulele ivideo yake intibane la icula khona. Ngicela ukuthi nje sihlangane laphana kwi-comment section, ungakhohlwa ukulike ivideo yethu, uyishare, ukhomente laphana sizothi umbono wakho ngale ngoma ngoba phela ingoma kalwale. Uthini umbono wakho umlalelo wami lapho-ke ekhaya, sizwe sikwazi ukuthi sithole ukuphawula kwakho lapho ngayo ingoma yayo intibane le. Danko.